Then, so Ghana, all the African countries, Nigeria, baby biara wo na opesa wo shipo niema na ye wadwendwene so watoka bisifi na opesa wo shipo na nso unya daje unya time anase wo shipping company no emfa wo niema ne nkontem bomadia ne fa wo phone no ene de nim dia doso o entifa phone no ko Play Store na download o Ship Go. Wow, Ship Go for ba be fa wo niema no e de akọ ashipo baby biara ode car no ana wade no echo wode be kwa ma. In fact, Ship Go charges no so eda form na niji sama wo mni se baby a woniama na dru baby a echo Ship Go ubetimi attrack wo mo ama wahunu sade akwakosie bia enya afi na meniama ne wei Ship Go abama sabie buru sabie nyado ye ne akonfo nso ye hu download Ship Go on your phone na omefa oniama no enkoma Ship Go yedamase wo kukuru diodu amponsansan che krewure ne me kotokofre na metenwere your nation priest Komfo College ba kope musonfo ene maba wonso asone yeso maba wura honhom mu mene nanano ma WhatsApp o mama me kwan ye bie lockdown no ye bie ye no wo Komfo me kono door to door me ba ofie na ne nyina ne se ewiase ekọ na wieye no na abambu nso ebe nipa abrabom eno nti Komfo de yenso afato ye ho so no ye ma comedy nko a ye ma wasresem nko a ne ye nya wafutusem na emom no ye de afutusem na ebrewo ye ma nkranhyesem ye ma wansam a uti asresem no na osade ebo obra eno nti anopai awie ya baba mu ne abie mu ne atesese mu ne dia wom ya ba ye papa ba akọ ase kuti se abofra de ye se akokọ a oben woni no odi abebesere ye bepa abebe ne chepe ye bepe abebe ne sere na taaso de ato yenum yenum atoso enu nti abo apia ye papa ye baba betoto na no ne ne de di abrabo mu enkomo afa ye Kristo som ene abrabo ene Yesu a ye de ete corona asase so se de eye corona wiase ne yewo corona asase so ena se yewo ne ye behwe se corona ne bo wiase a ana wonyankrompon ene bo ye wiase yammo nkwa papa nchan na ye ne no enkotwetwe nkomo ne tie nsem ne hunu de wiase nso eko papa ye chiao afanya bisrao amen mo ye adwuma na ade ba kwa da bia ya na meka ne se empanyimfo se ankure hunu na edede mo amo ye nyame adwuma ne se ne ya na areho se yentem nka kese yenhyeda ye wasofo no bia wo ma bia TV stations ya wo ma GTV so afa so be kom papa na hwemfiri mu ma mo na nka mo ye adwuma na nkasa no yentem nka na minim se emre semu no emre pemu no otwedua mpon no ebe ma ne nsa so we de anope ye ba se ye no e baba betwetwe abrabom nkomo ene afutusem kakra a ye nso so youth yi wiase de ekoi ye nso betimi anya de atoyi kotodwum edi nka no wada ama papa obebodi na abo ba bia ofiri amame meda se wama me kwanya kesi se memra dwuma di yesu bedi the prophet Frank or the foremensa beautiful papa mpacho ofiri krom ayikumase ya bajo ha mi free kumase ya o ya santene oh nice na mpacho krom ne mi free antwa hey ani e wo muti dina no mu dwane beautiful papa nyamishrao we de said medi kan ye no yen hyeda ense bre ni bebre na yense odaje ni bebre na said wiase koi said corona abeji wiase abosoi said ama e kristofo ejidie kura wo nyame mu ehinhimu yi na wakoye nyame ni pei wakoye odifui wakoye sofo a oda sori anu yi wadama simenum simedubi ye pese oma ye hunu yen e kristofo ye gidi a esese ye de koso manyankopon se ensohwe abanyina echi because nkrofo bi ne nsem bi a ka ko no kame akoye se kire se emse nyame kura na ede yade yi ba so mfa ntwe ya so na ama e kristofo bi gidi ehihim ama e kristofo bi gidi ya asa wadama okwe nyame ni pei sai na obetimi aka fa ho we de papa me metutum me ma osimedu
de obetimi aka ama wiaseman ne Ghana man e Christopher nso ehunu se ye wo nyame bi a yeda so etwene no wada ama me de floor na ma me da ase said we di na me din the prophet Frank or the foremansa me presby a me kwa soro wo mass presby me sofo panyin ni Reverend Christian Obudai Papa me chia me misa wo hwe beautiful na me ankasa Awurade adom Awurade ama me prayer center a me da no ewo achiramade bonsu ma ye frɛ no Resurrection Foundation Prayer Center I me na moto me get Tuesday bia no me no we half night ewo Ezra FM can any friend Metro FM beloved ene de ekosui kakra me wo kase nyame difo a me pese me di hye won kuna ne se nipa nyina agye atumi se yare ekuro na abaso ankofo ken ya asotwe ne nyankopon ede twe enipa aso a akora oye bone ne ye twe na so endi se wa ye nyankopon bone de ene ne nyame betwe aso ana wo twe aso ba za akora ye twe do aye bone aso a de onye bone ebi nka no endi gitum se asotwe ne nyankopon de twe nipa wo a ujira as a righteous Christian de ebi nka ho beautiful ena onyankopon so no onimini de because according to Exodus chapter 8 verse 22 nyame ka kire Moses say meden sosonya beto memman ene Misrim fonten na Israel 40 oman bi a ye friend Goshen brono bi ye friend Goshen sa Goshen asase ne wo Egypt ba awurade nyankopon ede ne man ni si ho a amane a na eba Egypt for so no nyankopon man ebi anko so in the Exodus chapter 9 verse 26 say amania na eba Egypt asase so a eke nipa omunsuo edane moja omo firstborn ewu bombobone a eba ho ene ahaw ne amania eba ho nyina no Goshen asase a Israel 40 so ne de ebi anko wow adentira omye nyankopon man wow beloved we bring una me person me catch say kuta ugidiem yeah it is a brebi du nyame de amane ba Egypt Misrim fo omudi abosoma wuwu achi ni ade so na ne man wanfa bi ama Abraham asefo a wonso ya Abraham aseni beautiful wa shaw bosse boni bi ma wontuma dem edi sa yare coronavirus aba na wiase nyina esu ho child of me kasa chiro se nyame difo wo ebi nyewo na ebi so nyewo dia obabia bi nye no ukunu bi nye no efiri se uye nyankopon ba na waka kire ze de otie mu no aso che de wo wiase metu fu se na akufu ado akasa ye ba se yenyisi sanitizer na facial mask ni ade but the mechanic say ye Christopher ye ni kan fa blood of Jesus en koyema ho ndu sarana ba fa blood of Jesus fufa o mansa ho e fa kata o ma ho na physical ye de sanitizer ne ka ho a entimi nye ehwe adenti na mekaza Psalm 127 verse 1 say nyankopon ensi dan na odensifo yeka sa amso na wanwe krom so a yemfo yeka say ye kapa say nyankopon amfane bambo anto yensu sumsuma mena mpie mona mani a bisia de be bia yekwa de be bia yekwa metizana nkofo bi gase ai ena Ghana fo aye fasting abompaye nanso store no yare na yekoso e o Ghana me ka chiro se ebia anya fasting ne mpaeba ye ya enka ebia nka Ghana nka ebia nka nyina yagu wow anaza Ghana nka ebia fagu ba ade ba kwa menimu onyame mu ni se o Kristo ni bia ya konchene bompa anaza Kristo ni bia bompa ye fa nso hwe bi ho na nyankopon man so hwe ne bakra nyame ma Kristo ni na hoden a obetimi de agina di nso hwe ne so Yesu bompa ye se jama me se me panka makru ayi mpareme obompa ye sa 3 times ba agya ma abofo be hye ne den na Yesu gina asa ahode no so egi sa nso hwe no so enu ti na nyankopon de ahode ama o man Ghana a yare atu se o man bia mu ba Ghana ye hwe nipa enya ahom no nipa muduru se na atimi ewu ba enami kasa se nyame nipa ye hye kokoma ye gusu a ye bompa ye de bo Ghana se de awu no enough is enough ona waka no Awurade besa on yare na yenso ayaka no so Awurade dom ebi nyeye beloved fear not ema hu bia nkonkosho mu na me obi so nka nkire se nyame ni ho nyame ho nyame ho pa nyame ho sade ye ho dan ni ye ho dan ni wura no sa na nipa yenso aye ho ha no so yenso ye wura ho wow because dan bia no esi ba bia ni obi ne si ye
saa so na nipa ye nam yi e obi na bo ye wura nyankopon oho na oho ma yen na ono a ogini die no so hu se oho me de maso nyame ahwe ne hu se otiase na oho oye adwuma ibi gra yare iba e kwa me wonkofo bebre a omo ebi wo America ebi wo UK ni ade a omo frame ya di kreso o manya bia me na omo bompa ya Awurade adom ene omo ho ato omo say o mati apa o mutimi ya ade bia ese so mo ye it beloved gidi she okuku omo bompa ye nyina nke gidi mom ne bompa ye na mpanifo nso so ntoto ya omo toto no so ye mfanya adwuma saa ya ma social distance enya adwuma ya ma kwan se enya ade bia ye important kra enka mesro se enka mempie ne nyina ye hye okuku ne mfa mpaibo ne ye nkuta ye gidi mu ye na ikuta ye gidi mu ya oman Ghana Awurade begie na obonsam bota ye bia wo fa Ghana hono enya adwuma Yamishra ba abusuafo papa kasa mejidi se atowa koma so na atowa sum mi amete hei mabubu na papa asem bi na ekire madwene kosi se de yade yi esi ebeti atese papa unuanom adifuo bi a ewo Ghana ha ye ya akwankyere kase obi be wukura ne ye ka celebrity we be wu ane ye ka president we be wu ane ye ka minister we be wu ane ye ka na nti anya bia papa corona ebe adifuo mu anhu ana me edasi ade a metumi aka afa ho ne se yare we in fact nyame de akasa kire nipa wow se wiase ewura if me buy menti bi da se wiase nyina ya quarantine church ya quarantine school bi da and bi a lockdown ni ade ye hu bi da wow ye wiase ko wiase aduson wiase and social media enkofo kaseti Christianity na enkofo ye niam basa ye ne from say nyame enkofo ye niam basa enti mekane se yare ye nyame ma kwan se de ebeye bia no ebeba na eba na ye de hunu se wiase yewura na ye be said organ ye hu se nyame ti ase na ye hu de we ye be sia kisu ye niam ye because mi bisa me ho se yare be na nkame na ku mi first nkame gina bia we anoni asem Hebrews 9:27 say send ye thou say nipa be wu dakro pe no onipa wu nso achi na atemu ho anoni asem sanet say onipa bi ye wu a atemu ho ha bebo enti papa say corona ku a obekwa kobu atan obebu atan nyame nim say corona na ku hwe wo de dakra platform is make teach okay about blood shedding wow mo je hwego am nipa hu say Bible says say abuom pushie nipa moja egu a nyame bebusa abo nipa ne moja efra abo no ho eni ese papa ne nka we nka nyame nkobusa ye moja ne mfiri corona ho de wo mene say maka ne say o Kristo ni bia ma ho kwan na be ifu ku a na enye nyame pese wu a wo ade ntra mehwe me ho ye ho konkro na Kristo di amaye yamba sa tokrota ne abobo ya na abobo ya timi akotwa fa tokrota so ayam no ebe ya adwuma sasa me go de kokko to kra court nyinto dabi lo judge no kra be sole sanete enti de tim ya Kristofu mu no enye bosom yonkono no dabi enye maame wata yonkono no dabi da enye okot yonkono no enye sunsum tumi bi e wo wi ase yonkono no because Bible said at the mention of the name Jesus every knee shall bow wow me kan niema ibeye nyamjuma enuno so ahodo ankofo de yakrono se nyame tumi ntiase ankayam enti me tu me hye nipa nkunansa yemfa ye ho nto awurade so yie na onyankopon oye dwankobia nyankopon a nipa dwane to na eto ana oje no papa nyame nshirawo amen nyame nshirawo in fact ena na me ka se mo a nyame nsa wo muso se no nka aban no kura eheda every se ebia se memenda bia na afia da bia omani TV station no na nke dia mamo sa na nka mwanya enchechire wi because papa nyame meyira sa na enipa bi nso tumfu turagu nyame meni me de bia me ka me se me nkwa me ne Komfo a me kom Yesu me nkwa me ne Komfo a asofo a woga na nyino mo ka ekire ne me sa kosi se abrani abre nyina no medwane to nyame na ase entinka nyame adifo sei a nyame nsa wo moso no ko fake na be bro papa ne so ama asemi ba ye kame akoy se mo difo kra no mo men nanso no nyame nso so ewnim se de na wo kan nyame nim de oye
ana me gidi se papa nipa bi ntimi challenge nyame David awusuafo me gidi se why is serious city so ensem bi wurawura na menim se dwumadi enko na wieye no na nyankopon abekasa a kire wo na de papa ekan wodi bia to kotodwe papa asemba konso kire madwene mate anya bia wakwa nyame ni pei me gidi se problem yi ana crisis yi ebe wiase obia ekoto sore baabi a wo gene mo ane ne nkwa firi no wo sere nipa no papa wakwa nyame ni pei a wonso eda nyankopon edien na wonso yesi sa ohaw yi anokwan anase edien na yen expect free ye papa ye ho se eto de edien a papa betimi abam se me da ase yare we ba de meka se ye Christopher ye de churosam ye adwuma ba according to 2 Chronicles chapter 20 Bible say Moabfo and Hittite amaya hodo keka omo bom 2 Chronicles chapter 20 verse 1 downwards ekeka omo bom say omani oman Israel for beko at the time ohin Yosafat and then edi oman nanim na Bible say ohin Yosafat ti and ne ho popoi osuroi na odinani to Awurade hwehwe so na oboa oman ni nyina ano ewa Awurade fie Awurade fie ben according to 2 Chronicles chapter 7 Solomon asore dan osi a odi hye Awurade nsa Bible say omu nyina kobo omu ano ewo fie ho na omu bo omu ano wo nyame fie ho no ana onye Yosafat sori gina bedwanem verse 9 say o kan say na uye nyame kese na wona wayi fie yesi ho se yare dom bi se okon bi se ekom bi se atamfu bi ba yenso a yemre fie mu emebom paye efiri se udin ewu fie wow hwe amaya aka omo abom so oni ebedi asie yen de yenim de ebetumi aye ya ho wode ntumi ye nyansa ntumi na wonsam na tumi ene kese ne mani ye wo na kai say when you fie yesi ho say udin ewu fie ha oh na omo wodan ohene na himfie ho but omo nyina ko hia mu Awurade fie ene omo sugu Awurade so na Bible say Awurade yi akofo ema akofo no bai ebe kuma oman na ema oman edi nkwani adenta omo nyina ka omo bom ewo Awurade fie ebon pai efiri say efie no eni Nyankopon wa apam enti media mafutu sama mede be ma Ghana Christian Council yem papa na masofo eni adifo no say mi gidie mu ewo nyamese mu kire say senke yen betimi a special mask ene sanitizer ni ade ya yisu nenke etimi agada ebi asofo na adifo ene asore mpanifo timi kumasefo agada enkranfo agada na capital ya gada na bishop asofo akese wo edienim kan ewo asore ye nim paibomu a Ghana enka yare bi fi yeman mu a ye bedwunu ho a ye ntiase mahuni se abiribia Nyankopon mabaya adwen because Jesus say baabia mienu ana miensa bi hie mabaya adwen ba kono na mi wo finfin nti se ye be fasa kwankire we ya enka ye yare yi anu aduru prekopa enka beko because what about enemre ma e make sense amman bia kan bom so omno beko enka ne na ye beka say America for Russia for mo bomb akese no monkere bi mra Ghana na enka gofo ba mo no ma akon ne enfa mo asoja for mra but on Yosafat anyesa na ordinary to Awurade hwehwe so na obom paye wa Awurade anim no Awurade sane e de bai ti yam papa no mo yen kan ya adwemmum na nka yen gada na yam bom paye yare e wo mu se adota for kire say airborne disease there but me gidiem ni mahoto so a me wo Awurade mu kire say yen nyina ye hwiem say ye bom paye nyame ye kokom hwesofo a oni hwamo say Oma yare bi mesa obi da ne nyina betime gira ka bom abom paye ma osoro besisa yare no kwan na nka beye wiase nyina besua Ghana ewo akwankire ye asemo
ye papa kasa papa unim ne ndia mesre azama woke nke good idea pa o me hear video bi Roman sofo a obi tia ne keke papa onipa ne so se de osidi na batwa wo chese wo no ye sofo no ye Roman panyini no pope no kura hu se odi agwa corona papa ye se Nigeria sofo bi a wo so onya aduro ene ma ne kwan so onko China no onko sayale no papa ya se apoto no corona kun no na sesi a ye mehia ne mompa yi papa ugidi se wunuanu masofo adifo bi e wo se kokuduro ne sa yi no akoma no gesosumu de agi nyame enenim nipa omo akoma kokuduro even last na me ka se Peter John money Yesu ne nante for 3 years Yesu ye nsenkyere ne mo mu huni nyane Lazarus wo ka kyerɛ mo se owu anansa obesɔre ne nso sankofo na anyere ni Yesu wi a osori ye no mele medali dwamanfo ne dika ko hu Yesu adenti na Peter ne John eni kan ko hu Yesu James amoko bom paye ewo Mark chapter 9 a Elijah ni Moses pie mo amudi mani hu ye be ka se we Nyankopon ba no mu Yesu Kristo wu ye na makadem wow mai ne ko hu ye enti eno no nkyere se me ye bishop me ye osofo no na ma ho toso na me gidie wo awurade mu no so cha ansoro ma okay obu a soro ba bi abrewa bi ana kora bi kura gidie mu kura eduche bi obi a ya bon credit ka ne ade nti meka ne se asema me kan de ye mu bi no betemase but bi no ntiase ba obi timase a fine one timase a fine o timase a emma atemu dansi ne na one timase so emma atemu dansi ne ono kura ne no kura de wontimi se ya adwenkyere ne na papa ene aba ne sei ene papa wo sha sei onze Ghana ye wo mrase no kura na ye presby ye gidie ye papa no masofo mbenefo e ka kire ne tu no kura e ba ye no presby ye moderator the whole Ghana odaya no e kan say no mampanyina kan ye mfanya adwuma ndi dwase obi ade ye adwuma nice but me gidie mu ne ma dwenkyire mu na me kire say se nke be duru ye mpanifo ye nanka omo Christian council for betimi e de akọ on president anim say ne yenso ato yakoma so ya hwe Bible mu hwe mami kan say bi Moses Ezra chapter 3 odi nwan ko adidi a na Bible say oduru Nyankopon popo ho awurade ne ekasai wow popo bu odi nwan no ko popo ahudo bi aso ba oduru Nyankopon popo ho no Nyankopon ne ekasai that means baby ye si ho amanyame no oduru ha ompaibo ana wade se duru Nyankopon ne mutam wow hana no yebonini na odan obetima abomu mpaye ba wanko bomu mpaye okọ ela asore dem ko butu altar ni mu bo mpaye ma ela akra bebu nu se asabuni ho ena nensa ko kan miracle enti Nyankopon fie die efie ni Nyankopon ni fie ni wa bam wow that's what I can say enti se ye mpanifo be gidi American atum na ko amama yen asasha enke nyina be di adanse e de ahye urade die papa metie wo kasa mo na chese de keka ko ise nyame amemo a enya adwuma ho yeah, jise nyame ne bem. Jise nyame bem. Jise nyame ne bem. Se nyame amem pa yare we die oboa. Because as ade chi ade esa nyina no e kosoro. O de ye hwe enuan ma America fo. E dey nipa ewu America. Wow. Enu America fo. America doctor for akese. But upon all this and nipa ewu e dey wa America. That any jire say Ghana ye mpa bo nyame etie ba. Pa. Nyame etie ba. Wow. Enti papa obe hwese ankaban no besa nansemu a oman ni nyina eye mpaibo no wadwene ankaban nsam yenye biem ana no kre ma adwene mu pa de a yenimne na akufo ado no kre abra oye campaign na ose akon na yerade kon beautiful na asama na nakan no me de bia na me preach a metaka metimi hu say I'm not a politician, I'm a prophet. Yeah, but papa na sama o kan no eto makoma so ba ekun ye rade kon ampa se nyame so kire se nana akufu ade de kon na ma me se ye me kon ampa e de edisa se nana sore no ka kire Ghana biem se ekun no e ye rade kon se de me kan first de bedi akonyan e di asofo ne adifo mum sore nyina na mummu a me se ni ye mompa ye emwa Nyankopon obeboaye abusuafo ye nyina ya tibi okono ye awrade kon awrade wo ho no ma me frɛ wo Komfo nie me frɛ wo okono eye okon se de ye papa aka no
asofo adifo a motwa oman ho ahia momi nyina yen sore na yenko nyankopon yenko nkotodwanim yensumfre nyankopon na sede ye papa eka no okon no eye wrade kon medical culture sa dwumadie eye nkranhyemre eye futu semre wa wo hwe yen wa wotie yen se oye odifo oye osofo onso so obetimi afre ye telephone number no na onso so nkranhye ne wa futu sem a owo no onso odiaba yensi obia ho kwan se ono so emeka ne de na minim se eye dan a okun enkunimdie ebeba ama a kristofo wiaseman agidifo yensoso yenya fa ahodie papa nyame nhyirawo wakasa ma kyerese mekura na megidie hinhim nanso ama menya gidie se eye dan a ewrade obegye ne ma minim se sofo bi ho no mo ana odifo bi ho a ose medie me ya ade wa yaresa ho obi se medie ni yesika me bompaye wo sika sem ho a ejina papa wadoma kyede no ejina henefa medase question dey anodi sanity anodi no kwasemni adoma nyame de ama me no mintimi nkase area we nkwane ho wow sanity wow ye ka bibi ti sa awo a efia ena nyame ma me frɛ obi hye na nkom obi a Ghana College say wa America ka chere ne say onwo onen husband ewa America ene ne se na ni da so asa sa nyame ma me hye no nkom ma ni date a obenyem hye ne say na 31st night that was last 2 years see afia ye bewura ne bosu to so 9 wo obefa yefunu na me so obofo abegina wonchen a ode ba eye baby girl na de obemma wagye awurade adi ni se obewo akora na ne ntimi bebre wow say nipa no akoye IVF anyeye artificial insemination anyeye and monyam ke awurade se nkom hye ne ba ya aka 1 week na ye wura afene bosu to so 9 mu ana onyinsa ye Jesus Christ the bosu to so 9 mu na doctor oko hospital na doctor declare and na me no ka say wawo baby girl na hu akora na wo seme enya asem ketwa wow every pem no beautiful me den baba dwumadi so ama ni panyina ehu wow enti awo awaresem akwantie de zeze adansi esi ya no kwasem ni oba ye program asi adansi esi ya na obeka se ya hyehye quarantine bem there is a lady Ephraim ye Friday be a watch night ha okay na ye last but one watch night ye no lady bi nyame ma me locate no say o ma kidnap in the realms of the spirit say ni mo nyam bi empie ne ma me mem na me bompaye ma no nyame ma me hye ne kom wie na ge ni so wow ana me dem sato no say de wa yi no wo the testimony a ebe swallow usolo yi ebe ba dem wow ubeje di say 1 month pepepe and again frame ya papa connection man ya oye UK connection ma me no frame say ya refusu me na me passport na kodi embassy want me goje me ko embassy wa o say o me the paper bi ma me menje na me van kan na no na be kire mistake a ye nje refusu ge ne kokoje passport na bibia nka ho paper nka ho no mu refia na sabe kaba ge no efre connection man no kwa music church and say paper nka na connection man say obiebie ma paper bi ani and was in to was ye bibie mu ba one because beza me say from ma because me who mistake am here yeah ge ni be first page be second page onkonko hema ya the visa na sinu connection man ko nim say the visa na sinu connection man ko nim say the visa na sinu obi ya connection man aka kire say ya fisu no a odi sun kokoje ne passport no efi am so no beje mpaibo enti wo ka ya na asama connection man ka kire na say wo ka say ukọ ba bia akọbọ mpaye mi hu bi da me connection mi hu bi da na mi ti bi da so na fi ho de koso a chan ye ke nipa nyame di wow visa domo mo efi ha wow
nipa nyame ama omo wosara ofia wow na nipa nso so awurade afa dwumadi yesu ama omo gya lesbian ni abrabobone wiase afa kristo so omo kraje nkwana omo bedweo ndi efia no meka no say the chosen house a me sofo panyini bi ba abebo mpa ya osi nyame ka kire nza aye problem la stop na me hu say sanso na eko papa me maame bi te ho a wo hwe yenua ba ma bi yenua ba bi ne ho pre no e ba sa no wo kira kwan nie wo nkran obeden o boase o sunyan di ofiri nkran emesi hene na omra hene di ofiri oboase onso mesi hene di ofiri sunyan ono nso mesi hene na di ofiri tamale nso emesi hene medase aha oni pa bia ofiri nkran oba besi ewo no brand station na se pampaso a o bebusa ka eko sofolai ofro car be si sofo light traffic light na se obebebe no obusa se car eko agrek acheremade okay na ofro car eko agrek acheremade a usu besi wa acheremade bonsuom usi wa bonsu nyamini pa me bebo kesi esi ho eno ne asoro bebo a super beautiful me program bana eboso and as me poster eboso beautiful enye yira kwan kra enipa bi o bono hafo de wo enkawe baby ani de wo kumase baby a no furka besi sofulai traffic light na ne busa se o peka eko agrek acheremade ofro agrek acheremade ka obedi ka du bonsuo mu ansa na owura acheremade kuro enti obeka se wo ko obesi wo acheremade bonsuo bonsuo ba ko pe ne wo kuro ma bonsuo mu usipe obo se ye signboard si wa ya tro so Resurrection Foundation Prayer Center Prayer Center eno ano no papa di ofri takwa oboase dunkwa ayamfre body eba so ono so omunyina abafroka omubetimi esi Star Junction Ben Santas roundabout and you see Star Junction Ben Santas roundabout obo hu se filling station ho taxis is wa omopai agrek acheremade okay do fro acheremade kan taxi ni bia oso besi bonsu me no anu sia no follow beautiful papa say ye kan megidi say enipa no bi twan say obebobo number ntani die ni ahobrase mu fa number no etudwa sade obi yira mpo a ofra obi hu akire kwan edase the telephone number ni 0243 422 582 0243 42 2582 beautiful na wafre anase 0249 59 2160 0249 59 2160 sa number we mi no ofra mejoso na enkomo bia wo no menu mi no yadi na hye so se ofra mi a enga program enkyereme manyame mfa me so enhye wonkom sede utie mi radio so a awrade fa me so ehye wonkom nwanwa se nyame fa me so hye obi nkom radio so nipa no ba ne nyame wansa afre no na wasa mama sa ma no nkom hye kro na go se nipa ni gina na otiatia papa nim se de aya na ye ka no adi for ne de e wo se papa mo ye pe machine a ye be detect papa no me ko sofo bi ho na ame nyina ya salai enti wa obi aba ne nsem enti ya baba nsem toduru wo so a ne se ya akwantuo ne dawo ni mu a na ode ne nsa bi a akwantuo ti de to ne so na aka edam saa ti we kura de eye me yonko ene ko sofo no na eduru me yonko so twasini na oye chinyefo pa eduru ne so na sofo ne de ne nsa bo ne nsem no se edam na de nyame nipa ne ye ne se owia na afi wakotena se na mo a oka kire mu nyina oba na wakire wo se ede na oka wo se ebia wo se akwantuo na abɔ ho mpa edam a enti madam fu yi ye ka kire ne se edam tu was walk on se asofu yi mesa try na hwe do papa enipa no bi eso nipa hwe share na we na woduru wa no se me ka se de wo se wo papa wo se me tu kwan me kwa kofa ka engine spare parts ne wo se ya car spare parts na akwa akofa e ho no so le ko
oga na so fo wo men wo ka kire me say dam me ka za spare pass so say spare pass me de sa so fo na me mpam na ene po enti no se de na wo ka say nyame ade adom wo ma wo hye nipa ne nkom kwa wo radio so a oba utimi san ehu san kom hye kro na aka kire no papa na je say nyame enhyira wo na nyame nkoso ma wadom no enye kese me de na me botaye ne mani suade hunu nyina ne se nyame ma betimi ehunu nyame a ye som no na nyame ma ehunu se ye nyame a ye som no wonye nkuguofo wonye sabi na adafo na se onipa bi kokoto sole dua okoto sole nsuo okoto sole ebotan bi ema ne na desrede bamu a how much more the oboss ade no how much more the obo nsuo no eni dua no eno ma me hunu se ewo se yenya saa afutu semwe eni nkranhye nti papa nyame nhyira wo nyame nya okese na menim se abrani abrenya me de efie ya na mewo efie ya na etete me akwa bi nwom osifie ya na etete me efie ya na eto de den a medwane beto enti ye beda wase na ye di nhyira soronko so asama abusuafo agro ye de no na ade esan ba bi sofo mami one chance papa okay abusuafo papa peso oka asem ko mienu bi me da wase se waka ye ho dwumadi me beza me dia me ka asem bi hye wa adwum fa hye wa adwum mu se o frɛ me phone so ana o ba ifia me abompan a aha ye nton hwe wa me praise bini me ko asoro praise me papa no praise bi asofo akese etamachi monitor me program se o ba se o beton bibi o beto bibi bia o bepe nkun bi ato o bepe samena bi ato o bepe oil bi ato a ene mesero ene san wachi aha nyame asem ne amount nkom sha nyame be kase yen kan kiro deliverance so de na instant healing de ade e fa na kwa nti o ba na bota ni se bia o ba ya twa for ye bi de amount no nyame adwuma ye disika na ye oba fi opem ba for ye boa ye si ye twa for ye amount de ye twa for ye ma obi na ye nton hwe wa so pe oira wa wotoba mi am hira so de amount now de ko mi hira so newska ye mompa ye ma obi anyi ni ska enti se wo pe se bia wo ma akra na obeboa ye ministra fine me number am litu ja obetima se ni mobile money de aboa ye na nyame so bi hira ba me de hye wa adwum se ye nton hwe ene ye charge ni pe bia ansa ne abompa ya ma no ye bompa ye na nkire se nyame so nya adwuma nyame yi adwuma wo de ye bia danse ye wa ha ohu bejiro nyame hira beautiful emrepemu no yebema adansefo no bi nso ada yebesa ene ye papa hia no wona nyame anam ye papa so aboa wo mu no yebema wonso abedi adanse odofo se de medi kan ye no mediane Komfo College the nation priest the digital Komfo ba ko power okom Yesu me dwane mechia madofo papa na wanche obi a me das mechia my sons and daughters all over the world Resurrection Foundation Prayer Center Medina mechia Catkis Felix Osu Radio nyame fa woni me maame Catkis Miss Regina Kweku so etete me nyame hira me papa Reverend Christian Obodai aka Otikoko so nana nyame ohira papa ene mama Doris ene wo maasi presby asafo manyina nyame hira na onyam kese me chia me tawa members nyina ga hon eye ejasei Oseus one oyire sisi mowo adwase junction papa Oseus producer sini Oseus omu nyina eba ha aha okay nyina be fe ho adwene nyame hira na ene adofo a me chese ni band ya me kan maja hwan nyame hira obi a na onye o makoma so ade mi nyai me papa nso bafo wa ene me maame nyaako nyame hira mu nyina nyame hira mu bafo wa production nyame hira mu nyina dion se nyambe no mu woni ma hwe mo ntomam ene ye nyina ye de ho agim
Beautiful. Abusuafo said ye medi kankan ye botae nyina ne se ye betwe adwene asi nyame asem so. Ebia na wo hwe mesini na da me ye konfo a enya akom na emede. Da bia me asem a me kan se menye konfo eni nkonim da. E kire se emfa ho nto abosonsom so. Emfa ho nto. Me nkasa ntia obi som na emom no de me kire wo ne se sa osumwe no. Ena ebia emwawo anase ebeboawo. Abusuafo ye sore so na dasene Yabesesha, Michia, all my crew members, password, Kwamankwa, Francis, Omodoso, crew for one day. Paulino, I Yamisha, na that's a ne, Yabesesha. Mimi, my sweetheart, I love you. Then so Ghana, all the African countries, Nigeria, baby biara wo na opesa wo shipo niema na ye wadwendwene so watoka bisifi na opesa wo shipo na nso unya daje unya time anase wo shipping company no emfa wo niema ne kontem bomadia na fa wo phone no ene de nimdi adoso o entifa phone no ko Play Store na download o Ship Go. Wow, Ship Go for ba fa wo niema no e de akọ a shipo baby biara ode car no ana wade no echo wode be kwa ma. In fact, Ship Go charges no so eda form na niji sama wo mne se baby a woniama na dru baby a echo Ship Go ubetimi attracki wo mo ama wahunu sade akwakosie bia enya afi na meniama ne wei Ship Go abama sabie buru sabie nyado ye ne akonfo nso ye hu download Ship Go on your phone na omefa oniama no enkoma Ship Go yedamase.